kore ke hufanga moa I he ngahi tala whatapu dobe, wha o atu pa miheni, hufanga atu he whatapu ke hau eiki ka o ma hata kilotu pe mo I kakai e whanua. Ka ata moa e whainga maari e koe ni ke o atu ai mo polokalama ko ia ko te funga whanua alo au. Ai ko heni pe mo palofesa to ke tase si o laftani. Ke ma whakahoko atu tau polokalama ko ia ki he wikeni. Hange ko ia na ma o atu I he polokalama ko e wiko osi. Oku ko tau polokalama ko ki he tauni e osi pe tau ngahi polokalama I he wiki wha osi ko ia o e mahinani. Ai ko ne osi pe ngahi polokalama ki he wiki ka hau. Ai ko toi pe mo whai polokalama ko ni. Pa mo e te funga whanua alo au pe ma polokalama wha osi lewa I he wiki ka hau. Pe a tāpuni lewa tau polokalama ki he tauni. Tau toki hoko atu I he osi ko ia. O e ngahi aho Christmas me whaastau ko ia. O e tauni ka tau hoko atu ki he tau ka hau. I hene pehe ko whataonga pehe ka inga o ku ongo le rei atu a e whahoha ako ni ke te motolu. Wheha whetu o ku ke mea mai ki ai ke tau prokalama aho ni o ku taitari loto fia mo loto mawhana koe ke kao mai ki he tau prokalama I aho ni. I hene pehe whako fia ke taitari le rei a e palofesa. Palofesa te tase si o laftani pia me he maananga koe alo au. I Ken Pela, Professor malo e tau mau e ahoni, pia malo e ngau e lahi, pia mi hena mou whewheha ke Professor, whewheha ke family, pia me university o lo au ki he ahoni. Professor Gonga, tu pia koe ki u whanonga atu, ia koena. Io, koene o kou whanonga atu he kaimini Koe. Ua kore ke u whamalmalu I malu e whanua, tupe mo ako, ata ke hoko atu ta proklama, pe kou whamalu atu I mau whainga maare ke whahoko ta proklama. Kou reipe e uho I wau pe ane, o e whamiri pe miheni, pai pe ngai whatungi anga maheni amiri, wa hoki ki o au mo no ngai ngafa, ia, ukulere pe me kotoa ko e ampeke maafanaka kuma o ka ki hoka, oko, pare pe kuma uharahi maina ne afio, au fia pe au ku rei pe me kotoa. Ula ve ipe ula maare rei pe ka ene prince. E o kune tonga mono. Ai whafoki atu uho I wau. Professor ko ilo ipe, ka tamo ka te ki check ange ai sound, o ku ongo mai pe alea ka ku tautou motu pe ongo pe mo motu. Ke ki check ange ia ta whaki, na ko hawhainga mea pe ko ha mea pe I interneti. Ka ku ongo mai pe alea ai ka ku tautou ongo pe mo motu ai alea. Ka ku whafofa pito ai mau whainga maari e koni I ahoni. Ke hoko atu ta programa Professor pe a koutui. Koe ki mua ke ta talanoa ke ta konistuto ne. Ko ilo I pe ku ke mea ai isu koe ma mea koe ku hoko I tonga hata inimi koe ngahi ngā unu wha politikare whokia. Pe neongo koe ki o fia talanoa I he ngongo tuku atu koe o mahe ka o polisi. Whikau aki pia mo e takotaha koe ni kuna upuke koe ngā koe tokua koe whamana maa. E uho wau. Kai tare mange ka taki kauhanga o huki he ki lai peri o tamate e me ai o kumo ui. Koe. Ana koe me ai o ku e kau ke no ue sia o e atu e. Okay. E ki tai tare mai ka taki. Ia. Koe. Ka takpe ka tau ki taimi moa koe ngā ka lawa ke kua hoko. No ki tamde I he professor. Ki me wha teknikare I he studio.
ko ngā kalama ke tau toki hoko atu e tau prokalama i he ahoni. Ko te mahalo ko Professor Wong o te pe. Te e mea koe he na ko ia koa o ku te uesia e ku mafola atu Koe. I o kau whawhoke atu hoka tu koe malo, o whapeo ku ki o tai atu tu mao ka hane. Koe, oku kei motu mai pe ia. Ka ku, oku mo ui peka ka ne hanga pe hafo hafo cycle, ka ne tu pe motu pe, mo ui haka lere mai motu. Ka ku ngā ku ka ku kei iongo mai peka ku toto alpe mo motu. Okay. Koe opsin pe taha ka pau de ke hu ki tu apa ke te hu mai ka pau na sai Tatare ange, Fefe, Koe. Ko te uksai ia. he? O sai ia koe ke te motu. Okay. Malo. Malo. Ta kona uksai. Kona kuka ke te motu mai. Whawheta. Koe ia. Koe konga nā kuloto ke ki loa ki tala noa atu ai. Whakawa pe mo pe me tupunga koe ia kua ukia e ngongo kua kone ka polisi. O whakawa ki pe mo o taha koe ko o puke e ka polisi o puahu. Ko ngā pe koe whahinga wā pe o ngahi kuopu wha politikare koe ia I tonga. Ka koe konga ko loto ko whae to hatala noa ki ai ko lo ipe o ku ke mea ipe I he social media ko asi pe ai ko ta wha ko ki he lao whae ngā ue ki ai e ka polisi pe mo wha mauanga ko nau whatongi ai o ki nau tolu. Ka ku whe eke atu Professor Fefe ho wakai ki he tu unga koe ni kua o ki ai e tau mea wha politikare hange ka whai ha alu ai o whakalalahi ai e tau lau. O kuhanga whoki he social media ai a whakaata. O kuhanga hawhai mea ngāwe o kune whakaata ai u mea koe ni hoko. He ngai taimi whako e na kai ki aha. Koe media be o te lawa tohi te whakaukau. Ko mana tui Professor Guai whoki e mea ngahi newspaper he taimi koe I tonga. O ku wai e ta whaakia ke kakai ke te tohi atu e te whi artikolo. Ko te mea te I hotoloto pa te tohi atu ka nau tolo pa nau plus. Ai whae taha o mai nau tari o plus mai moi ai. Ko ngaka ku tuai pe wai taimi ni ha ku itaha ni ha whainga mea. Ka ku
ai ke pulusi to ta hape he wike ai ko te I takita te au te ke wika au te o sloto lei kita ko tai ni mfongo o ki fai fia tai ni mi he ko media ko social media ia ko te I tape tai ni ko te hupe live ko ne ko ha te whainga mea ko ai lau ka taha ko ha o tau ata le tai ni mi ko lahiange ai ata me whainga maari e taha ko toa pe ke ne whainga whakau kau me mea ko whai I he ngā ko social media ka ko whewhehu I atu I he ta whaaki ko ia ho wakai e palafesa o ku tau ke ngau le re ke social media pe ku alu ia ke ne wesia ki tau tole ngai a honi. Io koe ka veinga ni e uho I wawau o ko wanga tu pe Koi, hongo le rea pita tani. Io, ok, fuafika. Koe ka veinga ni o ko mahalo koe ku whakare au pe heni. Koe ka veinga ni o koe ke whetara no au ki ai. Koi, koi. I ta porokalama, I ta whaake taha o koe ke whetara no ki ai he o ku hangi ko rau koe mātu au whakaholo ki ho tau lau maari e. Koi. Koe kānoa ka paula koe ne ngā ipseri, ka ai hanga hi mea o ku lelei, hanga hi mea ku tāu, hanga hi mea o ku whaka ofa, koe ngā hi mea ia ke mautokanga ki ai. Māri. Pea, pa koe mea ia ko tokanga au ki ai mo lo au, o ko tokanga au ki tala noa koe a paula. Koe mea ko turi au ki ai mo lo au I ngā hi whaifatongia lo au, te mo e ta poro kalama koe ni, koe kauia ne e tā kou whaafofa ia e ta poro kalama. Koe hinga he ku ke turi fua ma upe ke o mai e ngā hi mea o lelei, ngā hi mea o whaafofa, ngā hi mea o tāo. Me ho tafa aki, pe o ku toki ke herewa ai hauia ai kau whaka eke o takitaha laku mai a ene oa. Koi. Koe mea koe ni, koe mea koe no hoko he kai mini, o kou whenga I lahi taha ke mama o mi ai. Koi. I he tafa ake taha. Koe no hinga koe ku nofo koe he tala noa Paula Apostolo. Nofo ke ngahi mea au lelei, tau, whaafofa, pia mao. Pia whaka otua. Koe ngahi mea whukaru pu hoko koe ni, I he wahaa o e whaamiri tū mo e patoa, o ku kai ko ngahi mea whaka otua e soro. E uho wawau. Aia ko uhinga ini. Hangange e hataha tala mai ke te au, ko whē mea o kua ngai whaka otua I he mea kono hoko koe ni. Ko huinga koe o kou whenga ke mama o mea I he kui kai whaka otua o ku whaka setane. Me ongo ku tala he ongo whaha I ia o ku whaka otua he pa ku whaka otua I he nau whaka uhinga nau tō. Ka koe uhinga e uhoi wawa o ko ho whehu I, pa koe uhinga o koe pe whatongia o lo au, whatongia whakako o ku keu whaha la de atu ki ai. Koe mea kono ku hoko, me o si hoko be o mea pe he ki mua. Koe tau lau, mo whamau lau, mo tau aki ta aki, o kui kai ke kau ia I ku language mo ku tala noa aku, na o si hoko pe ia ki mua he wā o ka teke whatemokalati I tonga, pea mo ta whaake taha, me tikai ki aha whaamiri tū, ka nai pe ta whaake pe he koe nau whawhepaki ki he ta whaake a te mokalati. Pe mea whawhai pea he ka kai, nau mamahi e nau tole tu I mo hou eiki, nau mamahi e ngā hi mea motua, pe nai hoko pe ia, nai tuu ai kalonikari ia, o hange koe pepa ia koe o ku hu mai ai whaahinga ina nau whawhepaki ki he tu e uho wawao.
e tu rewa taimi o tonga mo kere a ko naua na naomi ai e tafaaki a kauteke liri ume whate mukalati. Pe hange ko whakatalanoa ne nai, nai ai konga ai i kaunikari mo taimi o tonga koe talanoa koe o whaatake kakai ke nau tohi atua. Koe. Pena iai pe kakai na nau tohi ai pe whaatahe kalonikari, whaatahe taimi o tonga mo kere a. Kakai na nau tohi o whai ngāhi heriaki, mo ngāhi lea, na i kai ke sai, na i tai whakalao, na i tai whakamolare. Lo hua e ngoi tawhaaki, pa kou mao e au ia hene. Koe. He na mao e kalonikari, na aku mao e kere a, na aku mao e taimi o tonga. I tonga, na o hao mo ia pena e ri mai pe ko pepa aku me tonga ki. Koe. Aia koe na e whai pe ai tonga, i talo e teke whakate mukalate koe ni. Koe. Ia na e whai pe u whilawak palaku ia he kalonikari moi taimi o tonga mo me ahi he tohi ke e tita. Ia he riake atu e whahinga ni i. Ia ilo pe ia he kakai koe tau kape kape. Koe tau lau, koe wha mau lau, koe tau aki ta aki ka na heri aki. Koe. Koe tau ke hea, pa koe tu koe tonga koe te kai te rere media wha sosiare, na a te tohi o kore ki e tika o e taimi, o e kere a, o e kalonikari, pe na hoa bena tolo wha ata ka pa unau ilo le rei koe, pe ko nau tama pe koe, ke whawhepake me ta whaake kalonikari, pe ko ta whaake e tui mo ho e ki he taimi, pe pehe me ta whaake e taimi mo e kere a, he nana tu whaatanga mai o pepa ko ia ki he kalonikari. Pe a tau tolu koe nai tupu i tonga, tau tolu na tau ilo he walngofulu, hiwangofulu, io, na e hoko pia e o mea koe ni. Na e a o hoko ngai fuhu i tonga. A o hoko o a o mai ki he teke koe ki he koe ki mea kono hoko kone kai mini hono aini kaurongoa ai he wā o e whamiri tuu pia mo patoa. Na hine enia na ko sile a pia uia ki mua me he lo au hoku tuunga, whakaako, ma hoku tuunga koe lo au e uho wā. O sile a pia au, kai ko haku toku rea ako he media whakasosiare, rea pia au me tonga he nau ia e kukolomo he taimi o tonga, fo matala ke malohinga mo vai anga te mokalati e hiwa ngofuru tupu. Ko lea i he ngahi konferenis e anga whaako, tohi e ngahi pepa. I he mea koen whikau aku mo mea whapolitikare. Pe siofi ai tupu mai ai teke ai te mokalati mo patoa, whawhepaki mo Samuel Akris Pohiva. Kono whakahanga i whewheka ai teke whakate mokarati pe mono kau whawhifonga mo Samuel Akris Pohiva ko ne pekia ma nau toko nau pekia. Mau kala ngalalahi. Ko kala noa hena e whai ai ume ana e ai hono uwanga ta e whakaako, uwanga taulau, whamaulau, tau aki ta aki i e taimi o tonga kere a mo e kalonikari i tonga. Kone hau koe ke he media whakasosiare, ko hono ke he ni na te hanga ko o mai ane nai. O ke tangutu pe holoto whare, o kai ke toi tohi koe ke ha e tita, o e taimi pe koe kalonikari, pe koe kere a, whakakore kore ke pulusi a ho whakaukau. O ke tokoto pe koe homo he ngā, o hua i mai ai, ai pupu mo nge eskapa mo e veve koto ame. Pea ku ke hanga hua i mai ai lelei koto ape i mea na talanoa ki ai e talanoa a Paulo Apostolo. I longa hanga i mea ku tau, whaafo ofa, lelei, manu merie ko ngai mea i ke mautokanga ki ai. Na ku whaarea atu hene he ta uporo kalama,
o ku ka e whakaako mea ai whaamiri tū, ka e whakaako mea ai patoa. Pana aku o si lea atu, pia ai ngahi poini ke whai ke ai tokanga mo i whakaam. E uho wawau ko ta programa, ko ku tātā anō peheni uho wawau ko inga he oku tōki tua u mea kono koko, ko uhinga ko ne hau pe me mua, pia kua o ke ngā i whepore pore i whakai sino, na e whai e ke ia i tonga hau mai ke tutu, i e wawhe ki mua he wawhe mā ono, koe ke ofe o mea o hoko he kai mini, ko kuhingan ke whepaki, Koi. E ua wawau. Koi. Whairi whia piro nau i tonga he noa ono, noa walo, hongo furu, na ko mātā au e aine kei ke iai he tutu, na mātā au e ngā se paki mo e fuku mo e ke e wau mai ke tutu. Kata. Koe ku tawata noa peheni, ka mo e ku whakaamu ku whaamu o peheni, ko nea koe no ku hoko he whaamiri tū, pia mo e patoa. Ko whaapa ke taha kotoa pehe, ko whaapa ke taha kotoa pehe e uhoi wawao. Koi. O ku i kai ke tui ki he, ku i kai ke tui ke o mea koe ni o whai ai whelākaki. Hange pe koe ku urea mai whai tonga he noa ono ki mua pia whai tutu, he na aku o si ilo pia ulea ake he Polokarama TV, mo i reti o mo kalafu moa, o ku ea kovi e whonua, na aku whoki mai pe pia whai e tutu. He kuia ahono ngā hi whaka ilonga. Ko talo ane ku whatawhanga atua aku ia ke hango tapa aki. Koi. Ai whaamiri tū mo e patoa. O kou whaapa ia ai ngahi mea ku nau tau ka vei. Ka koe ne hao koe ho tau talana e peheni. Koe kau politiki, ko nau tolu pena nau toa, koe kau politiki, ko nau tolu pena nau rea. Ko kuhinga ene ku awen ki ho tau tala o tonga. Koi. Ai, kau aike mahino. Koe kau politiki, ko nau tolu pena e rea, ko nau tolu pena e tau. Nei kai ke rea ha kau ta e politiki, nei kai ke rea whaahinga, nei kai ke nau kau he tau, nei kai ke rea ai hou e ki whawhine. Koi. Pea nei kai ke rea ai fōi. Koe tala ia o e whonua. Ka pau o ku ke fōi, he i kai te ke rea. Ka pau o ku ke whewhine, he i kai te ke rea he politiki, he koe politiki, koe rea pe a ki nau tolu na nau lava o politiki, na nau lava o lea, pe ko nau tolu te nau whai tau, he koe politiki mo e tau na alu whakataha. Koi. E uho wawa. Koe kuonga koe iana e hau ia o mate he kuonga tau whaahau. Pakapau te mokumi ai whakaiki ko toa pe ho tau tala tuku whaaholo mo mea nei tohi e kau misinare mo tohi e kau historia. Pe te ke whamoni e mea koe ne kou tāra noa kia. Koe rea, koe politiki, koe kau tangata pe nga nau toa. Pea ko ki nau tolu pe na nau lava rea, he koe politiki o tau tala e whanua, ne pau ke lava o tau, ne la pau ke lava o toa. Koi. Koe hanga o hulu e atu ke tau sio ke foi mea koe. Ko koe kona e foi, he kai te ke rea, he politiki, he koe politiki koe mea pe a mālohi. Pea koe politiki koe mea pe ai toko taha ulava o tau. Pea koe politiki nei kai ke kawaha i ki whawhine he kai ke na ulava tau.
Nai toa wawau ia, ko wawau pia na hana toa whiwhine ko toi Tara noa ke hei, ka au ki kai ko whiwhine ko toa pe na e kau he tau, na e kau he politiki. Ko tu pō mohe o fō, ko tu, ka no ko pō na te he ko toa. Ne kai te toa tu pō mohe o fō, ko ngā pēa ko ne hanga claim na ne pehe ko tu, ka no ko pō uia pa whakanofu pe e ia. Ka ne kai te toa ia. Ko toi pe na e toa. Sai, whai keis pe e ka. Ko tau hao ko ke tālai whonua. Pena hanga rewa tau whahau o whanofa. He koe uhinga gane kai kaua he hou i whawhine he politiki ko i ngā higena keke nau lava tau. Pena keke nau lea ai, pena tau tuku be tau tolu hou i whawhine i tua, pena tau hanga be o tuku ke tau wha apa e hou i whawhine he koe politiki ko nea ia ai kau toa te nau lava tau poko nea pe ka kai tangata. Pe koe mea he malo. Koe ahoni, o ku kehe ia e uhoi moa. Okay. Kono kehe koe he ahoni, kono kehe he ahoni, he koe politiki he ahoni, pe koe whakatupu ia, e sa mola a Chris Pohiva ai foi ungaanga kone politiki he ahoni. Pe mo pala ofesa futahelo. Ko ongo oe na hanga whakatupu ai foi ungaanga ta e mau kono kuhoko e politiki he ahoni. Ai ha. Hono ai e foi ke rea. Hono whakatae hoi ki whawhineke na uomo lea he politiki. Sai koe ahoni, o ku lea e foi, o ku lea e hoi ki whawhine, o ku lea ai toa, o ku lea ai politiki, pe koe politician, o ku lea ai taha kotoa pe, ai ko kui e kau filosefa, o kui kaito e temo kālati, whakakariki, pe o kui kaito e temo kālati, whakaako e temo kālati, ka o ku temo kālati ta e whakakariki, pe o ku temo kālati ta e whakaako. E koe temo kālati koe kariki, na ke ako, ke lava o lea, pa ke lava o hu ke politiki. Koe temo kālati whakakariki, na ke ako, ia taha ngahi api ako o karisi, ke lava o tala noa politiki le lei, tala noa uhinga, o kou whaatau ka vei atu me helo au, oua te ke tala noa whakasino, he koe nea koe ni e uhui wawau, kalu e ka e mau e tau tala noa politiki, i e tau e whanoa koko tau situa mea e. Nai hanga e Samuela Chris Pohiva mo Profesa Futahelu, o whaka ai, pe whakainu e kakai, ke nau pehe, nau tōru ia, he toko taha ko toa pe fo i mo malohi whewhine mo tangata, o ku nau kāu, pe o ku nau wheunga ke nau tala noa he politiki. Ko hono ngāhi o ai, no tau whianga ngai moia he ahoni. Ko kore whamore atu au ia. Ko tala noa pe au ia. He ko hono ngāhi whakamo o nieni, o ku tau mātā he ahoni. E uhoi wawao, o ku i kaiko ha politiki eni, o ku rotonga whai i he wā o e ongo kulupu ko eni. Koe politiki, koe tau nofo pe he whaka uhinga ki he whekuki ai mawhai. Pe aku tau viritaki ke tau hanga a au mai, tau hanga o fuke i hake, ai umo o ni mea ki he mawhai pure, mo hono malo hinga, mo hono vai, pe koe tau nofo pe ai. Koe politiki. Koe mea kohu hoko koe i ahoni i tonga mo muri he kakai tonga, o nau mawahe nau tōruia me he fo i nofo koe i he lau maari oe. Whaka uhinga mo e tala noa politiki, ai koe o kou whenga tau he ka polo kalama he wike kotoa.
ko ta programa fa o se wi ko sina ku a fa tu na ke pila ya ni nai pa to he ka no na ku la ve ke ani nai ta ta no na ku la ve ke ani nai ta ta no ko ta programa e wi ko sina ku pe he ai o ko fa amu ke ta fei feinga ma o pe ke ta nofo he tala noa uhinga i he politiki Aia koe tau nofo e tala noa uhinga he politiki, ka toi tāna kia. O ku tau nofo ai e fo i mea walahi e tolu. O ku tau nofo he uhinga whaka ako, ai pa ko uhinga ke uhinga whaka ako ke tau whenga mape ke tau whaka uhinga mo tau kālanga, mo tau tala noa, i uhinga o ku whaka loo sika, whaka filosofia mo whaka sainisi mo whaka wawanga, fo i whaa ko i au whaka taha. Sai, o ku tau whenga mau pe, i he uhinga hono ua, ki tau nofo he tala noa i he lao mo i koni stu tone. Sai, uaia, tolu, tau whenga mau pe ke nofo e tau tā noa i he uhinga whaka mōlare. Pea koe fo i tolu koe ni, o koe kai ke ofi ki ai, e tau tala noa politiki he ahoni. Aia, koe umea kono ku hoko i he waa e whaamiri tū pea mo e patoa. O koe kai ko ha tala noa politiki ia ki a te au. Meongo o ku nau. Whama mafa koe tala noa politiki, koe tala noa politiki ko nofo pehe mawhai pea nofo pehe fo i mea tolu koe ni o kon kā noa atu. Ke whakaako, ke whakalao mo whakonistu tone pea whakamōlare. Koe uhinga ia, koe tala noa whaka uhinga whaka e politiki. Pea koe whakamōlare, kau ke ai ke angai whakalotu hange koe tā noa paula. Apostolo, ka ngai mea ulele, a ngai mea tāu, ia ngai mea whaafufa koe ngai mea ke mono whai. Koe mea ia koe uhe o kou whakaamu mou teke a tau me lo au, pa koe uhinga ia kou whamahina mau pea position. O kui kai ke utu au koe pou a whamiri tū, o kui kai te utu au koe pou a o patoa, o kou utu au koe tangata au ai haa, hawea, koe hawea. Koe tangata au ai haa lo au osi. Ses Wisiriana, os. Na wako ya Fo'o, os. Na wako ya Denise, os. O kai ki kau ka vea ta mea whaka a Denise. Pite kau ka vea ta mea whaka Fo'o. Whaka papai ko ngahi pui tu ai. O ko tu bea he lo au, koe haa he lo au. O ko whamanatu mai ha lo au. O ko tu i haa vea lahi. E koe haa vea. Koe mea e ko whakore ma pe ke hoi ki no pere mou mea o tu ho mou haa, ka o te ho mou mākau he patoa, o te mou mākau he tū, he te tau ke ai mo tau wākovi ai pia wākovi ai whanua. He koe tū, moe patoa o kuna whakatou kau ki ho haa o no pere. Koe hai ke haa o no pere o kau ki tamakoe, ke tū, kai tū koe patoa, o ku kau ki ai hono ka inga, o ku ai ni o whamiri tū, ku ai whamiri patoa. Whainga kau no pere, hange koe mea kahine kui ni mou o, pia mou mea atu, o nofo ho mou haa ka tau mau. He ku kau e tae mau, he aho ni ko ho mou tae mau, hora mou tolu, tapu mo ki mou tolu. Ko mou toi hau ke mou hu ki tau a tāina, o ku mou hu ki he patoa, o ku mou hu ki he tū. Koe o mea ea koe ku hoko hau ni. He na e pehebe, i e taima e teke whakatemo kārati. Nei kai ke no fo mao he oi ki no perena nau, toi mare ei holo, o toi fihi ai e tau mea. Koe toi mareo he oi ki nau pere ke haa. Koe ngā he pouturiki ki nau tōre ne a whio moe kakai pia nau nofo ai. Koe umea koe ni o kui kai ke uhinga pe ia koe longoa a koe nuho koe whamiri tū moe patoa.
e uho vava. Koe. I kai. O ku kau at kia moe o mea kehe o kou tala noa tau kia. Kau kia moe hoi ki no pere. O ku kau kia moe kau mai ai hoi ki no pere ki he tū. Moe nau kau mai ki he patoa. O ku kau ia ki hono whakatupu e mea koe ni. Na nau kau pia ki hono whakatupu ai tūtū. Ko e nau toe mare ei holo ai hoi ki no pere. Koe. Na mo veu e whanua au ke tūtū he nai kai ke nau tūma. Ia tupo nima. Nai whahinga nai toi manga mai ki he. Nai toi omi ke tataki ko ai kakai. Nau te omai koa ke nau tū ke nau taukawei mai kakai. Ko heki no pere ko ho taukawei pe tūi. Ko ho taukawei ia whanua he kuiai ho kakai. Ko te ike te hopo mai heki no pere ke taukawei kakai whee. O kuiai honau ngahi kakai honau ngahi tofia. Ko nea ia ke nau taukawei. Hange ko nea koe tahine kuini e nana spautu wao. Tokanga ki ho whatongia. Ka ua te ke toe aloholo koe ngahi mea. O kui kai ke totom ke alo kawa. Ko e rea maari e mea e tahine e nana spau. Ka pau ke whi alo whakafofonga e kakai. Whakafoki mai hingoa tui. Ka ke alo whakafofonga e kakai. Alo ke he te pire e kakai o whakafofonga e mai. Koe. Ko mea ene e tahine. Ko mea ia kou tau whenga ke uwha matala i ki mua. Hoi ke no pere. O ku kawe ka longoa a koe ni ko moutou. Kai ke mou no whamau he haa. Whakafoke hingoa e tui. Alu koe patoa pe te ke alo whaamiri tū. Kau whamanato te mea koe ni. Koe whaamiri tū o koe kai ko hamea ai a whaeraha. O koe kai ko hamoko i a whinangalo o tupou nima pe ko tupou ono. I kai. Koe patoa o koe kai ko hamoko ia o wharelahi. Koe ongo kupu koe ni koe people's movement, social movement lo ua, makape u whamamafa ke whaporikare, makape na te he whamamafa ke he lotu, moe ha. Lotu, moe tala e whanua. Te koe ni oku nau kehe. Koe nea koku maari, tala koe ai tū koe whamamafa he whanua, whamamafa he tala e whanua, whamamafa he hae mea ta lotu. O skapa nau ke nau tolu pia mo e patoa he politiki. Nau tau lau wha mau lau tau aki taaki. O kai ia ke he kulupu koe, mo kulupu koe ki a te au. E kuna whai pe o mea tatau. Pea kuna ke he ma whai pure. Ka koe ku lawe koe ki heki no pere. Tukuange whamiri tū, o koe kai koa kulupu ia nei whakotū he hatu i e hamo he ofo. Tukuange ai patoa koe ko kulupu ia nei whakotū he hatu i e hamo he ofo. Tukuange pea ngō kulupu ia koe ia ke whai mea koe nau nau tui ki ai. Koe u mea pea nau tui ki ai ai niko nau longoa ai. Mou foke ka o eki no pere o mea mau i o mou nofo anga mau na e whatu ai konistu tone na e tukutuku lau mea na e langi ma mau ke ai a tau whahau ka tau mau. Koe tahimi koe e uho wawa o ku nganga e hukoe pe e ku wheto kake e whonua. Koe. Ala noa mau at pe koe ho eki no pere ko nau tonu nau nofo i loto maari e koe middle point, koe mid point ki nau tonu ono whakapotu tatau i a olunga molalo. Koe. Sai. Ko nau tonu nau whae whakapotu tatau.
Ta tau pe whare area, ta tau pe I tua I he haa. Sai koe tau tua koe whare area. Ka pau he kai ke nau mea o whakapot ta tau I. Ai tawhaaki, ai pure anga, mo tawhaaki, ai kau whawhonga ka kai, pe ai moweu a whare area. Ai hoi ki no pere. Ta koe tau tua koe tua. Ka pahi ke nau lawa o whaapotu ta tau I ho nau whatongia ke he tui mo kui ni, mo nau whatongia ki ho nau ngahi kakai, mo kakai whakaluku fua, pia te tau mare e ho. Ke nau nofo mao I he loto maari e. Ko tu koe whare area ke nau nofo mao he loto maari e kai mau a whare area. Ko whatongia ia o hei ki no pere. I whare area tuku ke ai whaulao moea moea. Koe kamata pe koe ke nau movete koe whare area, ko movete whare area. He koe kai ke nau toi whai ho nau whatongia tupua, ko no whakapotu tatau, ke na panga maari a hema mo matao. Bea koe nau, kai ke nau mau I whare area, e tafe mai le vai a ki tua. Sai, ko ne toi hawa hoi ki nau pere ke nau au nau tau ke whaamiri tū. Pe koe nau au ke patoa, pe koe nau au ke tau ata ina, I tua he kau poupou. Tara mai ange hoi wawa o pe lava whakapotu ta tau I pe whe ai tuu ai kakai. Ai tuu ai whonua mo ngahi haa. Koe tau longoa he ahoni o ku kaulahi kai hoi ki no pere ko I kai ke nau mea mau I he haa. Ke nau mea mau I he nofoanga o nobility I ko ni stutone. Ai ko whamamafa mai e ta hene kui ni. Ana naspau tu wao. Ka pau he I kai ke holo mui hoi ki no pere o tukuange whaamiri tū, pe tukuange patoa, pa tukuange a haipe. Ke oua te nau whiriwhiri mānako, oua te nau hanga ta e whakapala nisi e tau nofo, pe e whakautu pe. Whakautu pe, o se whiunga pe e whepake e whaamiri tū ia mo patoa. O se whiunga pe e nau whahinga whepake e nau tōu, he o ku I kai whakaako, o ku I kai whakapolitikare, o ku I kai whamolare, he o ku tau ake, tau ta ake. Tau ta ake o ta whaki, tau lau whamaula, koe nau mea whai. O se whiunga pe ia, tu pe ia ai, ko mea peo, tupu a pe sosiare ia, e society isa, social moment. Ko ne toi hō mai koe hou e ki no pere mo kau whai whekau, tāna kai mo kau whai whekau. E lahe mo veu I he teke koe, alu koe whate mo kāla tito ngā koe hō mai kau whai whekau o kau horoai. Ko kāno atu koe ngā mea pe nia e uhe wawau, o ku asi mai I he whaetotola e lo au mo e ku sio whaako o ku nau kau hono. Nai kau lahi au pipe kau whai whekau ki he teke whakate mo kāla tiko I tonga. Pe ku kau pe kau taki lotu me kau whai whekau he rea. Nā nau kau pe nau tolu. Whai whekau toke tā manaki hawea pā te risio whinau. Ka koe kehe hena pe heni. Ia pe ngai mea ena e mea ake pā te risio whinau. Ia pe ngai mea ena. Lea ake. A manaki hawea. Ospa nā nā whanau whatongia. Kata. Nā oia whai ho nau whatongia. Hona whatongia. Nere ke nā o hopo ki he loto patoa, ki loto teke whakate mokala. Palofesa Futahelu pena e a hopo ki ai. Pena ai ngai mau ai, e ne au hopo ki loto.
Le kai ke pehea pa te reseo finau ia mo te tā mana ke amea. Ia ere wa kau whai wheka ui o koi ke koe whakaraua tā na hingoa. Na o mai na tō o tuku e nau whatongia whakawhai whekau, na o mai na tō ria o teke he politiki, na o pehe wako nau whatongia whakalotu. Pena nau hanga ue sia lahi ai tau nofo whakawhonua, pena nau ue sia ngā e potiasi na nau kau ki ai, ko hi ngā koe nau tui whakapolitikare pe anau tō. Ko taimi kou pehea e tangata, o ku ere wa ngā he tōno nou whakae atamai whakae whakakau whakaako ai. Ha whai whekau, o ku hau o tuku hono whatongia whawhai whekau kai hau ia ke he politiki mo tau lau ai. Ha tangata ako, o ku tuku hono whatongia whakaako kai hau ia o ke he politiki mo tau lau ai. Mo aruia kau ke whamiri tu, pe aruia kau ke patoa. O ku ai ai tōno nou whakae whakau ai. Whakai atamai, koku hinga koe ako. Ke te alo kau he umea koe. Tako ku lawe atu, ku hau me tā noa me hoi ki no pere ki kau whai whekau, he ku kau la he kau whai whekau, i nau o mai, he koe mea ane kumari, ku nau o mai na tonu mo i iwi lahi, ko nau tuunga he whonua, pe kua e nau ue sia me au koko, Ko e nau o mai na tō, o alu me he whatongia whakalau maare, e whawhekau tara mai a koe konga pe ia o ene moi whakalau maare ke hao ke e politiki. Ka koe politiki kou hau ia kau ai, o koe politiki o kou uhinga tau ke ai, o kou whengau ke teke a pelo au. Ke tau tala noa uhinga whakaako, ke tau tala noa uhinga whakalao mo whakonistu toni, ke tau tala noa whakamōlare. Pe whakalotu. Ku kau whai whekau e neo, nau te mana tō kau e taki, i tau lau me whamau lau me tau akitaki. Koe politiki kou tau tā noa kai he ahoni koe tonga mumuri. O kui kai to tonu ke uia koe politiki, he uhinga a aku. O kou ke whakaukau au ia e uhe wawau ke ahafo i rea ke whakahingoa aki. He koe politiki koe o ku tau pehe, tau toria koe politiki, o ku uhinga ia koe tau lau, taha. Whamau lau, hua. Tau aki ta aki tonu. Pea tā naki mai rewa ki ai, koe ai ke. I e ufo unga ke hoi ke. Koe. Aia koe me aia ko whaamau ia me lo au, ke ai hano whahinga hingoa o na ia, ke mahino o kui kai koe politiki ia, he politiki koe na e uhinga ke ai kaukariki, o kui kai koe politiki ia, politiki na e uhinga ke ai kau filosofa, hono whau ai u principles mo u keto i whakaukau o e demokrati mo e konistu tone whakatui, whakamona, constitutional monarchy koe kau whau he kau filosofa. Pea kung kau kawe e au ke whakawhoki mai, ke u te whakaukau, iai mo kau theologians, kau theologia na nau kau no whau ai constitutional monarchy o no konistu tone, pea mo e demokrati i ono pōni mai. Ka koe ne hau mai, koe ngāwe kau filosofa talu mei tuai pe mei kariki. Nā nau nofo pena tō he o mea koe ne o kou kalanoa atu ki ai. Pe koe o mea koe o kou whakaamu koe ke tau. Ke te teke pe e au, te tu mau pe e ai, te wahi. E Profesa Malo ki vai mai ai neti, o ku ki wesia mai ai lea. Ka ku... Pewheta ni me ke yongo atu pe. Ko hinga ke te au, Oh ia, kona kuangole rei mai. Iyo kata pe whawhoki atu e uhe wawa o kina ame o ke wheta anaki mai mua whehu kata toki hoko na ki manawa ai ecosistemi. Ko ia. Profesa ko ti mahalo ku inga pito ai e whakatala noa koe ni ku ke whai. O hange koe whakatala noa koe ni ku ta tala noa ai kai i he sino ko ia ngahi mea koe ni ku hoko ka ku tala noa i he ngahi whakaluku fua ko ia o ngahi palapalema ku tau hanga tu tau whepaki mo ia. O ku mahino whoke whakaukau ia
Awe whakaukau ua heni ko loto ke o atu koe, ke whakaukau ula ki au pehe koe ke langa whanua o ku whai aki, a ho tau mālohi ngā ka koe ke whai aki ho tau wai anga. Nā pōsi tahana ne, nane pōsi o whawhalala he mea koe ni koko nane pehe koe patoa, o ku nau tau kawe i ko nau mālohi ngā e nau tau kawe i tau i whai halama pure lele. Ane pere koe family tu nau tau kawe e nau tolo e lotu pe moe nofo akai ngā pe moe malo i ho tau tu i moe hafua hou eki me mea koe pa pehe toko taha koe ni e fe ka pau e o mai ai ngahi kulupu fa sosiale koe ni o ngā ue aki hona whakatou malo hi ngā ke tau langa ake whonua e ngahi mea lerei te tau lawa o langa ake whonua koe konga ua ki koe konga ua o ku pehe ai whakaukau, o ku lahi whoke tala noa he te mokalati. Lahi tala noa i he te mokalati ki tonga, pia wai ni ihi ku nau fuwhehi apita pe nau toria ki tau, te asi ha mea i tonga te mokalati, ko i ngahe koe, ka tau tala noa pure anga whatu i pe. A ia whoki ku mahino pe iha he whaablokalama ku ta whaahoko. He ikai lava tonga ia ke diriu o te mokalati ka kato. Ko hinga ku ke wha mea ke mea ko ia ke wha matala hinga mea ko ia ki mua e professor e toki malava pe ia ka pau e la ko fie tu i pe ia volunteer ke whakahoko li riu ko ia pe e ko whakahoko aki pe riu kawa he ku os talama he ko ni stuto ne he kai ke lava ko os mahino fi whakau ko he kai ke malava ko ngani e whai au lai whakawhikiki he te mokalati pe lava o taaki kotoa me a whakate mokalati kotoa pe i he tau ko ni stuto ne ka ba o tau whihi he te mokalati o ku where ngahi mea whakate mokalati o ku i loto he tau ko ni stuto ne me whonua e malawa whe ke tau taaki kotoa ia ka pa o ku kowe te mokalati ki tonga he ku ngā he pehe he ni i ko lelei taha pe ni mea koni ku osia he tai nimi ko ke huinga eke fu mai ia o kakata ka kua te mokalati o ku whahoma tau ngā aki o ku aonga pe lele ia ke whonua. Ka kua ke uhinga ia ke tau whehi a tato pe taaki kotoa ia lako ki tua. Ka tau nofo ta te mokalati pe ha tau umea koni he koni stuto ne. Ko tuka kong whaiwhakaukau e ua o ku lawa ke te whamanatu mai. O atu pe neongo pe o kuna matalahi mo tu kai ke na tu whakanta. Ka ko o atu pe au ia ko ngā ke whakaukau kei mo whai ke ai hao. Wanga whewhe ho o wakai ki ai i hene tu uko he taini. Mi malo o pito, professor. Ia, ki mua ke u hoko atu e tonga, koe mea koe kou whia whakamahino koe ki o tau kāinga. Koe tala noa kou whai e ongo kurupu koe ni whamiri tū mo patoa. Koe tala noa politiki o makatuunga i he taukei. Makatuunga i he taukei whakatau taha mo whakakulupu a ongo kurupu koe ni. Pea ako kehe au pitoia mo iku tala noa a aku koe he politiki. Ko iku tala noa he politiki o makatuunga i he taukei, makatuunga i he vavanga, mo ngahi uhinga loloto whakaako. Ko iku kehe ia mo ikau tala noa politiki ko ni. Ko iku pehe au ko usai ange au. Ko tala noa kehe. He ko mea ku no whai ango kurupu ko ni mo e tau tala noa politiki whakaluku fuako nofo he taukei a koe, mo e taukei a ei, mo pi, mo si, mo taukei e kurupu koe, mo taukei e kurupu koe. O ku ikai whaha nofo ia i he loloto whakai wawanga o nea koe whakatotolo whakaako. I uhinga whakalosika, whakafilosofia, whakai wawanga, pia mo e whakasayanisi. Ikai. O ku ikai ke whaha nofo ia ai. Nofo pe he taukei. Tau pe wao leo ke tau iloi. Mahalo o whia mau ia ke pehe. Koe politiki koe o whai ai whelakaki ai patoa mo e tū, koe politiki o e taukei. Koe politiki koe o kānoa, koe whenga koe ke whakawhai ke he, koe kei ke kānoa ta tau au mo e politiki o nau kānoa, mau ke ke. Koe politiki koe o kānoa ai, koe politiki o e taukei,
mo politiki o vavanga pe ko fa uhinga fa ko ke sai o ko ke uhinga do ke mo lau mai ka te au ko uhinga tu ko tau ke he tau tala no e politiki ke e ua ko politiki ko aku i he tala no he tau ke I pe ko vavanga o ko alu pe o ospe I he tau ke I mo vavanga ko politiki ko e tau ke I e alu o osia I tau lau fo mau lau tau aki ta aki pe mo fu fe mau ya ke kiria e tau tu pe tau ta alu ho hala e ko winga ko o tau fe ka ala e sa kare ke he ko nga ko ka mahino e sai tau foki mai ke o point mau inga ko ina ko ulu aki fa o pito hange ko kula me ne nai o ho va ko family tu e he fa ko ne ai au nau si tu ki ai ko ne ai na fa ha ka ki nau tolu e lau mare ma ne oni ko ngai fatongia lele na fai ko fatongia ke malu ko na ma ngai ne ai na fa matala ke na hanga malu ai tui mo kuini mo ka princesi mo ka prinisi mo ko ho e no pere malu e tala e fonua sai au pito na fai nga re family tu fa fai ka ku kai ko ne ai ko nga au e ke ai pete tu ki ai wia ko tau fenga ia tau da no ai tau ke o ko ke o hinga tau hen ke mo lau mai mo to ka ko tau atu e tau ke sai ko family pato ai fa hange ko fo tu ko na na mai o ko po tau ke ho so moment ko ya na fatongia ya kinaua ko pato ko tau te ke mai ko ka muia o Samuel Crispo hiva fa o ke no fa pa fehi a ke pato pe te fehi a ke tu pe te ka ofi ai tu na me a pe te ka ofi pato ai kai na fai pe na o me a ko na te ke fa sociali na tu fai a te a he tu ku pe au ia he mo fai fatongia a ko fai he ku ka fai fatongia pe ke tare ni ti ta no a Paulo apostolo ka ke fai ka to pe ke fa la ni o tu o ku kai ke he ke ta fa la ni he pato ai o tu ai ku e na nga o re na ku sta no a tu pe ki ai ku kai mi ko ka no a ka ku ai nga malo hinga mo nga o re pato o e la mai family tu e tambai o ko pato ai ko me ai ko na ka la mai ya to ku ai nga o re family pato mo fa pato ka mai he ta ki e family tu o ko pato so ke fai nga mea koe. Tala atua fai ngā re family tu, tala mai he patoa o kou family tu wa. Ka koe, ku hinga e tala atu, o ku tau akirere I pe o ngō kurupu a koe nia ki nā ua. Ko si mea kou teke he patoa, wha pe ia pe aku, tala mai he patoa ia he fui hau koe ni, na ofa pe nau tolu e he tu I, na whenga pe ke nau malu e tu I, moi ha, fa of. Ka mai ka fa ki ko me ta tau fa of. Hange ko fo tu ko na nei o mai e u ho ba. Koi. Na tau aki fai hona fatonia ko na ku na teke ai. Ka o no fo politiki tau kei ata he ko ne ai ku ki ai ko ke. Mo tau lau, mo fa mau lau, mo tau aki mo fuhu. Nofo he politiki tau kei, kai ai mo whakakaukau mai ko he politiki na whakakaukau e he kakai yako. Ko te mokalati kona mo o ke ai ko whakakaukau ia e kau filosefa. Ko ki mautoro mau hanga o wawanga mo whakalolo toi ai u te whakaukau kona o mo ke whakakau kei ai. Me moa, kau lotu me he, nau lotu mai mo hufia, ai ke tau tapaha ilo ho tau whatongia. Koe ka mai koe me tau kei e. Ha uia o le reia he tau kei ai tama koe, o kuhu koe ki whare area.
ko ko ate u whakatata ko e ni. Tama koe, hei kai pe huia ki whare area, koe ka hane nao ana nai whaki kia e tare niti kehe ia. Neanga e tare niti e ua. Ka koe taimi ko ha uia me he, ko mea koe no ku hoko he aho ni, ko whaarea atu ai. Ke tau taha sio re rei ki ho tau tare niti na e tufa mai mo tau whatongia. Tala noa whatatau pe ka ho tare niti e ua. O te ke tala noa ko whatatau ke tare niti nima masi ia graba hu ki whare area. O ku ke itu a whare ko i loto whare tama koe. Ka koe keki tau to ila tau to ria fo i kehe ko ia. O ku ke sio ko mo tare niti ua, o ke lava i ka atoa ko, ke lava e ko ia e Palestini, ke lava i ko e Paremia, o ke lava i ko e au, o ko tare niti ke hea mea ko, o ke lava i ko e Solo, o ke lava i ko e hai Daniela Fusmalo, toke ka, o ke lava i ko e Eke. O ko ke to ilo ko tare niti ke ka tama ko mea ko pa kuna hui whare area na ko. Tala noa whakatu a whare area, pe ka o te ke tala noa whakaloto whare area. O kui kai ko to fora kai ka ne kui ni ko me ayo ko tau tolo ko tau pare ma ko ni he kai mini e me ko politiki ko tau pare ma whaka molare ko pare ma whaka ako ko pare ma ko ke tau ilo a tau ngata anga e tau u fatongia mo ngata anga ai me a ku ke lava mo me a ko lava ko me a ko tau fela ka ko sio ko no fo sio nga me ka to ko no hoko kai te hata haia e vare, kai te hata haia e maulalo, maalonga katoa, poto katoa whonua. Koe taimi ko poto katoa e whonua i kai ke ilo, hata haia honau ngā i tare ni timo honau ngā i tū. Ko mea koe nei ka anoa sisu. Ka pau na tau tare niti ta tau e tala mai si isu ko e tare niti na e tufa pe ai fo iua ki he taha kotoa pe. Ka ku pato fuka si isu he koe ao e otua he kai ki hao lohi aki i tau tolu me tala mai na i kehe u tare niti. Ta koe mea e ke tau wako mea e ke ilo e koe po hao tare niti pau ilo e hao. Ta ta fe whaka apa aki ai. Koe aho nia, koe aho koe. Taimi koe na ele aia Professor Futahelu na tau ilo e tare niti. Na tau whanofu whakaukau keta na nehanga whakatupu ke whakaukau o tau atamai. Koe aho nia. Professor Futahelu e taha kotoa peu ne te heu lava taha noa politiki. Koe whai tōnu nofo kia Professor Futahelu mua Samuela Grisbohi wa aiko na ulawe kia nai. E to tōnu ke na tala mai, a mea kono o kou tala atu, o koe ke tau tare niti tatau. Koe tangata koe ko sohea ko José Ortega, filosofa ko e Spain, Amerika. Nā reha wha mama whai he ni ngā au e wha filosofia, ai tā mai o ku ikai ke tau tala noa tatau. O ku ikai ke tau whaka uhinga tatau, o ku kehe whaka uhinga e ka hoe ki whawhine, mo whaka uhinga e hoe ki tangata. O ku kehe e whaka uhinga e tangata koe, o tare niti koe, mo tangata koe, o tare niti koe. E sio ke taha noa politiki koa tau tolu, me tau kei. Koe taha noa politiki koa ki whawhine, he nai kei nau taha noa politiki. O ku ke hea me taha noa politiki a i tangata. I he tau longoa a holo koe ne. Tāne nei, ke ai he tau tala e whonua, no who mao e hoi ki whawhine, ko mo whatongia maho inga taha koe toka ngai ai whanau me whamiri. O te mo politiki. Kau he mea wala ulahe a politiki a o ni koe taulau a e hoi ki whawhine. Toi kehe ange taulau me tau taake hoi ki tangata. O kou nofo au pe au. Ko ku awhi haki kai uhoi wawa. Ko nofo au pa kou pehepe koe fo i society fe ene tau i ai. Wha omi ka te au e u taulau a e hoi ki whawhine. Taulau e hoi ki tangata pa kou sio fo pe te ki sio ki ai pe au. Tau ngoi o kou mei mahaku mafu. A e fu alu ko e tau tuunga politiki tau ke ike tuunga ko ia. Ia kua poto e tau kako.
Ko koroa pe ke mau ha o ka mui pa ko ke ospehe ko ia you are somebody ko totaha ko ia he mau pe o toko ho fulu na mui a ko ko ke osi pe he ko sai ngofua ia me langi ke lo papa e ko ia fai nga me pe ke fere ake o hanga he media fa sociale me teknologia lo haki ki tau to ko ne toko la he ko ka mui ko ho pe ange o ku tika nge ai ho fa o hinga mo ta no lo haki pe tau to yo me o ku ta no ke ka filosofia ia hono lo haki mo ka ki tau to le media fa sociale me teknologia ka wi kai ki tau ilo e tau to ka pau te ke ilo ke ai ka ke fai o mea ka koe tupunga koe e tau tai ilo ke ai pe o ku ka i whaka aha pe tau tolo he media wha sociale me teknologia koe ke tau ilo ko hiki atu e ko whemau ke hiki atu uha mawao ke whehu i hoko koe ku whakamatu amanatu maa ke whehu i hoko Profesa koe haga ne o ku maria pito e whakatala noa ku ke whai o ku e whakakau o ku tau pehe hangi koe whakakau mahina o pito ka te aue e whakatala noa me vahe i ku ke hanga o mai o tau whanga o kua rea koe tau tak nofo pehe ne lai ne koe taim koe tau whehopo akia he sea karike he hoko e ngahi palaparema ka koe e whakakau koe ni koe e whakakau koe discrimination ai hanga ku te whama o laloa i hataha he ku mahalo whakakau e ni ihia ka pau hangi koe ni tau pehe to whatare ni tina e taha pe ia pe whakakau ia koe ni totonu ana ke rea pe ia hangi na ani whetare ni te ana nima ko inga he kapa i ka ia kutanga to fa mo la loa i ene to tonu ana ke rea ka ku tau lava fe o fa ma vai va he inga hi me ko ia hange ko ta no ke ho ik fa fini ko inga o ku ko na fa tongia ko tau fa na mo me o ko fo ke tari ia he o ik fa fini nga hi a honi ko inga na tala mana to ku na o sim al na to ke fo le volo o ku lava pena tolo fai me ko to pe o fa he ka kai tanga ta o ki he pare mia fo noa na lava fai ko ka nga o e ka kai tangata hai ka pau ta ofina do ke na nofo he foi fatongia ko e me fitare niti o na o ku fai ke tala noa o ku ta honga da tolo ia o discriminate na do o ku ka ku mala fe pak ko e ke ta lava vai vai ia ko tu ko o hinga ko e ku tala noa ka pau o ku na o mai o kau koi pia nau fai ai whatongiare rei pa koe kia paro pare mai ai. Ko hingan ke o ik whawhine. Koi. Ka koe ke pehe ia te nau tae lava o whai e whatongia. Ka koe ku whoki au kia koe ke kuohiri. Na ia e o hinga na i kai ai ke tau whakakau e ho ik whawhine. Ko uhinga he koe tau politiki mo lea ai to ape. He koe politiki ke tau. Sai, koe aho ni, o kuua e whaahinga ho eki whawhine. Whainga whawhine, ho eki whawhine kuna ulawa kau mai e politiki e aho ni. O ia oange ai nau tare niti ke nau kau mai. Sai, whahinga e ka ho eki whawhine. Koe remo e whahinga ho eki whawhine a eni i e tau community tonga. O koe ai ho nau tare niti ka au kai ko nau tare niti nau tau ke nau kau mai ke politiki. Ko nau tare niti nau tau ke nau mai nau tau ria o tau lau ho. Fa mau lau tau aki ta aki. Ko whahinga o ko uhinga ki ai. Ai au ku sai ka pao ku nau kau mai he kai ke tau hanga whiri mana koe. Ka ku nau kau mai o whakatatau ki ho nau tare niti. Koe mea kou tau wanga ki ai ke he hoi ki whawhine. Ko nau kau mai hoi ki whawhine ko nau tolu ai whakanonga mo e whakawhi maarie i he tau ngahi o wau ko toa pē. Sai, ua ki ia, ua, ko nau tolu nau whakamawhana i mo whakawhi whia i tau o wau ko toa pē. Tala mai anga e uhoi wawau pē ku nau kei whai ia i he hoi whawhine kone ku nau kau mai ke politiki o tau kei. Ko tu ko e media whakasosiare, o lahe a bete hoi whawhine o ke nau lea nau tolu ke mea kone o tau kawe e patoa pe ko tau kawe e family tu. O kei hoi whawhine nau family tu,
o koe ai hoi whawhine o nau patoa, ka koe ke nau mai nau tō ria o kauholo he tau lau me whamau lau me tau aktaaki. Sai, koe fwoi kei te kuri ke hei e taha. Wai rewa ai hoi whawhine o ku nau tō mai nau tō. Ko nau whatongia te whito ha sosai tō ngā ko hono whakanonga mo whakawhia maari e tau nofo, whaka e urungaanga mo e tau nofo i api, hoi whawhine. Whika ua, ko nau tōru nau o mai mau pe whia ke he tau nofo whakawhamiri, whakakainga, whakahaa. I api, i he whaahinga, i he kāinga, i he haa, hoi whawhine. O ku nau whai ho nau whatongia ko ia i he politiki o e tau kei, i o ku ai whaahinga ku nau whai, o ku ai whaahinga, o ku ikai ke nau whai. Koe. Pea koe mea ko kau whoki mai ke po ini pe taha hoto e tānaki ko ini. O koe ke ohinga ke tau tae whiri man, ke tau whiri man nako ke utare niti. Ka koe e ku po ini, koe mea mahuinga he tau tānoa ke ta nofo i hono siakare. Koe tō wholofola e ka hene ko ini. Oa te ke hopo holo ta kai i he siakare ke he. Ai, koe ku tānaki koe ki ai upehen. Ka pau ke ilo te ke hopo mai ke se akare koe te ke lava whai le lei e whatongi ai. Hopo mai. Ka pau te ke ilo ko o mai ho uhinga o ku hoa moe lao o e tau ataina e lea pe koe konistu tone. O mai ho uhinga nengo ka pau ke tare niti taha koe ka tare niti ua tamai whare area. Ka pau o ku ke ilo o ku whakalao pea uhinga whakaako pea uhinga ne rei. Whakaofofa, mau, man meri hange koe tānoa paula ho tālanga i mai ho uhinga, koe ku poini ia. O mai ho poini ke tama whare area. Ka oe te ke nofo koe o whakatau hoa koe ke tama whare area. O ngalo a koe mo tare niti ke pea o kuke pehe koe te ke lawa whai ene mea, o ke alu koe ki he sia kare o e tama, ka pehatu ka te koe sena, hu mai ki he kai hu atu e ki tua, ke alo whai ono whatongia. Ka mai koe au ke puke koe. E koe ku uhinga pehe uha i wawau, he koe pui toa e ku nofo, o Siofi Society, Siofi e tau mo ui, Siofi, koe whatongia mahu inga whakalo au whakaako ia oku, i he pui tua whakaako ko iai. Pe o ko nofo mau pe, o Siofi ngahi mea koe o ku hoko, o ku tupunga ai mau la. What? Okay, hang on. What is that? Like in the taxi. Okay. The taxi is here. Okay, thank you. What is this? Anyway, kataki e solo koe moho punaan. Kau te whakse ko ki he au kai ke koe poini a koe ko whie whoki mai ki ai. Koe mea koe ni o ku whie mauia i he mahino lo loto whakaako. Pea te whenga mau pe ke tala noa neongo o kui kai ke tui mai toko lahi pa koe ke tokanga ki ai. Mahalo pe na ki toko siki e lava. He koe tala noa ko tō pe ko whai hene o ko tā noa ke whamiri tū, tā noa ke patoa. E ku uhinga pe taimi o ko uhanga whaanga i ka e uhinga whakaako. O ko i kai ki aha o ku whehia pe ko au ai whakasino ha whainga mea ke ata. Ka kou whia whawhoke atu e ua i wawau na e poini hono ua mahalo na e ai ke uhoka ki ai ka tau to e hau whoke e fo i tānaki koe na pe whai mai. Ku ngalo e au e poini hono ua. Professor ko tui mahalo ko e ke poini whao se te taki whao se ke ta proklama a hon. Koe whakakau whako ni tau kei whai ai e whihi me longo a koe i ngahi tālanga ngai a honi. He taimi tau tala noa i ko te mokalati. He aina ku poto toi whakau kau. O se hanga behe ko ni stuto ne ia tofa mai ha tau hala. He kai ke lava ia i he tau tuu he tai nimi ke tau te mokalati kakato. Aia, o si ai pe u konga te mokalati he tau ko ni stuto ne. O se unga pe ia, tau lava o ngā ue ake he tau lele mai ni he tau e ni he tau
te au tupu ko hae fuolo e tau konstituto ne ko os ngau le lei pe u me fa demokrati ko ia o gai me u fa kau fokia o ku ta i demokrati ia tala mai o ku uhinga tau palo pale ma ko demokrati ka ko fehu fokia ku o ku atu he fa kau ko ia ka pa ulewa e lava ke taaki a katoa u demokrati a koe me tau konstituto ne te tau fe ka pau e to u demokrati ko ia o ku tau loto ngā oe aki e ni he tau me tawal fitu nima o au ke ahoni o ku lahi whau ai ngahi mea wha demokrati he tau konstituto. Koe mea e oe wawau kai mea ko whatoa ngai he tau politiki o e tau kei ai ne o whai e ngai kulupu e tū e mo e patoa. Koe o kui kai ke whaha wha nofo ia i he ngahi mo o ni whakakaukau mo e tui o politiki. Koe mea kou nofo ai koe ngahi whakaukau o ku mare ia ke whanongo ai tō ngā. Koe ku wakai koe ke whamiri tū, koe ngahi mea o ku malanga i pe o ku mongo maari e pe ku ongo hoa mo e tau tui whakalotu pe ko tui whakatau kaha, pia koe mea ia mo o ni. Pia koe ta whaaki koe ai patoa koe ngahi mea malanga i o ku hoa mo e ha koe mea. Koe pure le rei koe apa koe hae ngahi fo i whananga, whatuputupulang koe ataki tua mo e ataki loto. Koe ngahi mea koe ia o ku whe mao ke to e veteki i hataimi ke. Koe mea o ku mahu inga ia ke tonga o ku ikai koe mo o ni. Koe mea o ku mahu inga ke tonga, koe mea o ku maarie ka o ku hau me hataha o ku sa ia ai tonga. Nai tala noa a Helen Morton koe whewhine skola heni me Brisbane Melbourne. Nai mari ke kawa palu nane pehe. Koe mo o ni ki he tonga ai mea koe o ku mea aki e he hou eiki. Truth is the word of a chief. Koe mo o ni ai mea koe o ku mea aki he hou eiki koe mo o ni. Koe ahoni, koe mo o ni ki he tonga i he politiki o e taukei, koe toko taha o ku lawa o lea ake lotu, o hoa ki he loto e tonga, te lea ake mea o ku tui ki ai loto e tonga, ka o ku ikai koe mo o ni o u principle, o e politiki, mo e constitutional monarchy, pia mo e demokrati. Pea kou ki lawe koe i ai e uhi wa wao he koe mea ia o ku hoko, hange koe ni. Se koe tānoa e tō ngāo peheni. Tānoa pe o whianga hangai ai pure anga whakatui, constitutional monarchy, mo e demokrati, democracy. Se ke tānoa koe ia. Koe mea ia o tui ki ai tō ngā, koe whehu i koe a aku mo lo au. O ku maoni o ku whihanga hangai ai constitutional monarchy mo democracy. Koe tari koe ki ai whakaako, o ku ikai. Koe mea koe o ku whihanga hangai koe constitutional monarchy mo republic. Koe republic government. Koe pure anga whakarepapirika, mo pure anga whakatu i koe ngo mea ia koe o ku natu o ku na whihanga hangai. Ka koe whehu i. Ko uhinga koe mea pia me tala noa i koe samula a Crispo hiwa mo futa. Tui ka atoa kia ka kai o pehe koe ngā i koe fo i mea aia. O whianga ngai e te mokalati pia mo pure anga whakatui. Ka koe kai kia hamea koe pure anga koe form of government whakate mokalati. Tala maiang e hataha ko whe ai form of government, democratic form of government. Oku ikai. Ko mea koe o ku hoko koe i historia mo mamani koe constitutional monarchy. Koe government of constitutional monarchy, pe koe kingdom, pe a moe the Republic of China, of USSR, of the USA, of France, of Germany. Koe mea ia koe o mooni. Kai whewhea kānata mo Australia mo New Zealand. O kunau i he constitutional monarchy.
Ka ko fe demokralati. Ko demokralati ko u principles. Ko u te fito e tui o ku whakatou ngāo e aki e constitutional monarchy pea moe the republic. Okay. Pa ku whea maurewa ke alu e tau tānoa ki ai he koe mea e mo o ni. Ka koe mea koe nei ai mai koe he patoa mo sa rakari o tau kei whai pe i he fo i mea o kui loto ia he mea koe. He koe democratic principles o na e whau ake constitutional monarchy o no pōni na te whau ake ai ta republic. E hai, e kau philosopher, me kau politician. E ke whau e haka kai noa ia. E ke whau e haka tau lau ma wha mau lau ma tau aki ta aki. E ke hanga he tau lau me wha mau lau me tau aki ta aki o whau hawhanua. Ko me aia ke tau mana tu i. He i kai te ke hanga whau ake whanua ho tau lau, wha mau lau mo tau aki ta aki. Na e whau ake whanua he whaka uhinga ai kau ako. Pe koe mea koe ke no whai tau kānoa. Koe whai whakapauri loa ane ai pehe. Whawhepa ki ai patoa mo e demokralati ka tau piki ki he pure anga whakatui. Koe mea koe ku teke he patoa ia. Koe u principle o re papirika, o pure anga, o form of government o re papirika. Koe u principle pe koe u te fito i tui, te fito i whakaukau whakademokalati. Pea, koe u te fito i whakaukau whakademokalati ko ia, na e whau ake modern constitutional monarchy a Britania he Westminster. Koe kau filosofa ta tau pena nau whau e, koe kau filosofa ta tau pena nau whau ai pure anga, ai u whakaukau, ai pure anga a kamata ai Republic of France, Republic of the United States. Koe hingoa ia koe form of government, o whaunga pure whakare papirika, o kai koe whaunga pure whakademokarati. Paku whi maurewa ke au, ka hame u teke he patoa. Koe teke he patoa e u whakaukau whakare papirika, o kua ngai whakademokarati. He koe repapirika, mo constitutional monarchy, o koe aia u whakaukau, te whito i whakaukau whakademokarati, i loto loa, koe mo u whakaukau ke he ai o whau aki. Koe ke whau katoa ake whakaukau whakademokarati. Pe koe mea ki au kai tau tānoa kai toi mahino ai. E ue wawa. Ako tui maha koe ku tānaki whakamui ia, o kwhia mau au pito ke mahino ai tau kalanoa ke mea koe ia. Ka ua te tau koe mea whaku tau kawe ia koe o pe tau kawe whamiri tu upe. Oua te tau alu ke mea whakademokarati. Tau nofo pe he purianga whakatui. Mo sio atu ke konstituto ne o ku whau akia ai o principle whakademokarati hono pe seti ono noa i tau whahau. Tupo uruaki. Ka koe hui ngā whaku o whamaranga ia he whamiri tu o mo one fo i mea ia kou nau tui nau tō kai kia mea wha demokarati wha principle o stui kai whukau mui ia. Ka aku ke hepe nau tui mo mea koe aku he konstituto ne mo one. Sai ka wape whakatata koe ni. Ko principle wha demokarati he konstituto ne ko separation of powers. Na whau e tau whahau, ko mea na whau whakademokarati ia i he constitutional monarchy a Westminster. Whau e Charles Montesquieu, philosopher ko ia John Locke, John Hobbes, Thomas Hobbes. Te ke tala mai e koe haia. Ko separation of powers na whau e tau whahau, o kui he tau konstituto ne, koe mafu te fua ia o Republic. Na whau ake a Francais. I put it on Republic of France, the United States of America. Kako umea fuke ko ke mahin no ia. Ko separation of power ko mafu e demokrati ko he tau konstituto ne me fa tau fa te ke to e ko ia ko ha. Ko principle fa ha ia. Te ke ui hono fa ata e tau fa hau ke firi he oi no pere e nau ka fa fonga pa firi he kakai e nau ka fa fonga ko ha ia. Ko general election ia ai demokrati.
Ko mea demokralatina ka mata mai ka ukari kipe ka mata mai ka constitutional monarchy o no poni. O ku fai Britania to fai he republica. O principle fra demokralatia. O fa mai o fra tontono e tala noa he ku hala. Ko te he. Oua, to ai maha mea principle demokralati. Ko ina ko fume aena o constitutone e puranga fratu ya tau toru o ko si iloto ai. Ko mea koe ke whawhepaki he family tu, ko whawhepaki he hanga he patoa o teke ke tau alu ke whakarepublika. Ke mea whaka-Amerika, ke mea whawhalanse, ke mea whakasiamane. Ko mea ia kouto tonu ke whawhepaki he family tu. O whawhepaki a democratic principles he kui he konstituto ne pe ia. Sai, ko ne kamata pe konstituto ne ka whakao se ati ua wawau e. Ko ne kamata pe koe ai u kupu me lere wa u ke kupu tonu noa. Ko tala noa I he ha. Right? Pe mo freedom. Ko rights mo freedom te ke mau ai u kupu ko iaho nau konga lahi I u konstitutone ai republic pe mo e nau lao e tatau pe ke he Westminster. Ko u me ai u principle whaka demokralati ia ko osi he tau konstitutone na ai tau e tau whaahau. Ai o whe maore ka whatontono fo I tala noa hala ko e family tu, ko mea koe ke nau hanga teke I ai patoa ko e nau teke I o pehe. Tuku homo whenga ke tau republika. Ka ue ai o pehe tuku homo whenga ke tau demokralati o tau rotonga mau pe unau whaka demokralati pe nai toi mokoi ke aia self-stable nima ke toi whakarerei ake u principle whaka demokralati. Tau whenga ke tau whakalelei pe e tau whaunga constitutional monarchy o mono ai ngahi mea. He kohono konga pe sepe ono noa ko u mea whakademokralati ia. Eh? Koi. Mahalo ko mea ea ko whetana ke atu ke poini ko ia e ue wa ka pau te amea ke tāna ke maka whafoke atu. Mahalo bito professor ko wakai peke ta taimi ko e hou e taha ko ngani ta tala noa ka maho inga ai isu ko ni kulawa ke o atu ke whai mea hea whamatala. Ke ngā ke lawa ke whai ai tau whea ko aki ma tau tala noa ko ia he māma tau whahoko. Ka te oa te whainga maari ko ni professor na kua hamea koe loto ke whaka opo ke ai heo tala noa. Ta polokalama hea ho ni, ka ta toki hoko atu e ta polokalama I hui kau. Ko whamaro atu e uhe wawao. Toi pe mahalo e ta polokalama taha. He wiki ka hau. Koi. Ki ka unika ko whamaro lai au pito ke te koe. I he whainga maari e ta moho omi a e mea tonu koe ne kulotonga hoko. I he wa o e whamiri tū pia mo e patoa I muri pia pehe foki ki tonga. O kou fie a whangatuku aki a e ku tala noa e uhe wawao mo ki moutou kotoa pe mo mea mai pia te mo mea mai. O kou whakaamo pe ki e keke ui loa e alu koe ni ai keisi koe ni o hoko I tonga ke ongo whahaki koe ni. Pe e alu wao ki a whē, pe alu wao ki whē ai whepaki koe ni mo e alu ki ta whakawhalao. Ka kou whia au whangatuku ake mea koe ni. Ko mo kurupu koe ni, o kui ai hona mahu inga pe o na ua. Ke na tau aki nofo, I he mea o kuna tau moa ki ai, mo na tui ki ai, pea whainga mai e politiki tau kei, ke na mana tui. Ko au mo e kau ako, o kumau whakatupu mai u whakaukau koe na o kunau tālanga I mo whaia e nau, tau lau, whamau lau, pe me nau, tau ataki. Ke whakaofiofi mai e me ake o mea koe o kou whenga ke vahe atu, tau politiki tau kei, pe tau whaofiofi mai ke tau ki I vavanga mo vavao, mo tau omi ke tau nofo, I he uhinga whakaako, uhinga whakalao, uhinga whakamola. Sai, koe tau moa koe o kurupu, o kulelei wha loa ua pe ia, a mea unau tui ki aie, tui ki aie.
ka ko me ai ne ko fa amu ko fa be na hoko ne ko no hoko I tonga ke lava ke whakalele ia ngo kurupu ko ni pe na foki mai politiki ke politiki taukei mo politiki o whataha mo politiki vavalo mo vavanga pa ko kuhinga ko ai pa ko politiki vavanga mo vavalo ko kuhinga ki ai ke o anofo pe I o taukei whakatau taha mo taukei a ngo kurupu ka tau omi o toe keriangi ke loloto pe tau nofo I he wheofo whani o whakauhinga. O tau nofo ke tala noa koe a Paulo Apostolo. Tau politiki he ngai mea ku tau whaofo o whanelei. Ka ngai mea o tau whaanga ke uhinga lelei. Oua ita, oua whakasino ke hata, oua te tai hata. Ko umea koe o ko whaamu ke hata ko ofarahi atu heni ki toko taha koe ni o kutupunga ai walau koe ni a siata masima o si whakahu. Pe ko ofa atu ki whai whekau ki a pitapua. He koe ika ai motua koe ni he whai whekau ko pitapua pe a motu. Ko ofa atu ki moua loua pa ko whaa mo e hoko mea koe ni ko ha mea ki tau mawahe mai ai me he foi mea koe no o ko loto mamahi mau pepe au whakariria pa ko whengai kai meni I ke ua te whanongo mo sio mo whakawhiofi maha mea I ho mo whake koe amo o ku laia o bito ho mo mea lelei ke mo tālanga ai pa koe ngai tālanga ai tuu mo ai ni iha mo tolo e tuu mo pato ako whia mau peke usio ai pe te ulau ka koe lai taha o ko whenga ke tamate o mai ka te au o ko wanga tiriti ko inga ko loto mama he mea o e tuunga e tau ofa fonua ke tuunga pe ta koe wha osi o ko kore ke hoi ki no pere mo ofa mai o mawahe ki tua me family tu pe mo mawahe ki tua me patoa mo mea atu ki haa mo mea wharanglang mai me ai tukuange kakai he kapau te mo ke omi o I piki mai ki ai mo ai mo kau ki he mo kau ki he ko mo mau I ho mo fuakawa he konistu tone mo tala atau whahau o whamai o mawahe atu he koe kakai loua family tu pea mo patoa koe kakai a mo tonu he ikai ke mo kakai pe ke family tu kai tuku patoa koe haa whainga mea koe pea koe hou e iti una o maa kau mai he o whamai o mo mawahe atu mo wha mo uri I atu hawheitu kai tukuange o kurupu koe ni e ne whakatupu e tau palo pare mala. Kai ke he ua waho ko whamalo lahi atu te tau atu o whata tonga hoka te hui ka au malo abito. Malo abito, professor whamalo atu ke te koe he lava koe ia proklama e honi, whamalo lahi atu ke te motol ko toa pe. Kainga ko mo mui ma he tau proklama, toi pe ma foi proklama taha hui ka hau. Pe lava lewa ma proklama ko ia ki he tauni kakato. Tau malo lo Christmas e mo whastau tau toki hoko atu. I he wikau. Ofa atu professor, pe mo e whatongi ak whahoko pe me he lo au. O ko korpe ke u whamalo atu ki tau. Korpe ke whamalo atu ki tau ko sponsor. Whamalo atu ku me o si tauni. Tatu di fito pe ki he kautaha koe South Pacific Loans. Starek tu bo pe mo e kautaha koe South Pacific Loans. Whamalo lahet ke ting motol. Mo ke I whai whatongi no ke I tokoni. Ai no o atu koe tau ngai prokalama kotoa pe me heni. Ngai whia mau no kotoa pe I loto o kalani. Koe kautaha ena finance ena. Une tokoni I mau pe tau koe kainga Pasifiki. Ma tau kainga tonga koe South Pacific Loans. O tuu I he Cavendish Drive I Manukau. Koe whika telefoni I whaingo fuataha. Koe whika whamo ui. Ko o whia lea peka Starek to Bow. Pe mani kaunga ue. Noa walu ngeau. Walu walu. Hiva walu. Walu walu. Pe lava ke mau ki ai. Starek to Bow. Pe moene kaunga ue. Koe tau taha wharekoa wala ko ia I loto nuk alofa hanga ke tau mo pe a building.
Koe page first in store, o ku fika telefonika ua fitu tolu ni maono, me walu fitu noa walu ni matolo. Koe wala kotoa pe mehe kaureka, aloa o ke kakai tangata, aloa o kihe kakai fefine, ma o katoa atu pe ia pea mehe page first in store, I loto nuk alofa, afe atu pe ai, o ke talange o ku lotonga lere na whama ama na uta fo ko ia ku o si tu uta atu ki ai, talange ke na tolu na ke whanong he tau tu aki, ke ngā te nau lawa discount, pesete hongo fulu atu ai koloa kotoa pe I loto, ko ngā kai hao atu e nau koloa fo ko ia ki loto whare koloa I he page first in store, I loto nuk alofa whaahinga koloa pe te ke fia mau, te nau lawa o atu ia maau I he page first in store I loto nuk alofa. Ko tau kata hauta, a veuta, ko siu I moana freight services, o kulawa kei hoko le rea pe na whaifatongia, uta pe mei tongani, me nosilani ki tonga, pe mo wawau, te tau pepa mo uta mai mea tokoni, me kai IC, pe mei nuk alofa, pe mo wawau ki nosilani, ki o kalanini, te ke lava o whetutaki ki a whereti, I noa wataha, noa ono, hiwa tolu ono, ve peko wheturi, I noa wataha, taha noa tolu ono nima, e lava ke na tokoni atu ke te koe, iha whaahinga a veuta pe mei Nusilani ki tonga, pe mo tonga ki Nusilani. Koe tau live stream, o ku whamalo lahi atu ki he fu polo whamamani lahi koe ia nai whahoko, e he marifihi siri ku tapu, ai nai live atu I he po whalaite koe ni ku tau situa mi ai whakalata pe mo whakawhewhia koe ia fu polo toko lahi, ka ke rewa lama me whai tā teke takai holo koe ngā he ku mapuni nofo I koe polo I he kāinga me lolo a halai walu. Toko ia ku whamalo lahi atu ke komiti, he lama ke ngāwe ake tau live stream, koe noa wataha, hua noa nima, noa ono, noa fitu, teke lawa fitu taki mai, iha o whahinga fia mau pe au ki he putu, koe graduation, koe reunion, koe fundraising, au ku lama le rei ke mau lama atu ki ai, o whahoko I whaitako I ama au I he tau live stream, koe tō pleluru koe ni e whahoko atu, taha ngahi live streaming, ngahi mea whaeki, taha ngahi off anga koe ne malolo, atu me mo ui koe ni, ka aku mau whamalo lahi atu ke te mo tolu, Iho no ngawe aki koe e tau live stream, no wataha, ua noa nima, noa ono, noa fitu, e lava ke whahoko atu aki, ka pau oku ke whia mau live stream, te ke lava fitu taki mai ai. Koe I Australia, oku malawa whoke tesi, ke ne whai a live stream ba me Australia, I Brisbane, te ke lawa fitu taki kia hi whika telefoniko na, noa wha, ua noa hewa fitu, wha nima wha taha, I hao whahinga whia mau live stream, I Australia, te ke lawa fitu taki ki Brisbane, ke whika koe na, kia tesi, tene lawa, o tokoni I koe iha whahinga whia mau pe live stream I Australia, ka ke ngā taika koe tā whalani, tene lawa tokoni I koe, ka pau ke whia mau tā whalani whakakalapu, whalani ki he putu, whalani ki he reunion, whahinga whalani pe, au ke whalani aka bulu, tene lawa o design pe ne tā ia tue whalani koe ia o atu maau. Koe ngahi whanaonongo pe mo whamalo atu ka tiki motolo, I he lava le rei ko ia e tau prokalama ko ia I ahoni, e whataonga pe te mo mau ka wiki le rei, tau toki hoko atu, e toki whahoko atu e toenga, e tau ngahi prokalama kia pongpongi hoko atu I he taimi e mau mai ai ngahi taimi ko ia me tiki nau tolu, o whahoko prokalama ko ia ka mo mea.